Right. Siyenzile-ke i-Charlie and frequency table. Manje ake sibone lama-central tendencies engishawo 3. I-mean, i-median, i-mode. Asiqale nge-mean, igama layo ephinde ibizwe ngokuthi i-average. Laphana vele masifuna i-average, si-add-a nje ama-values wonke akhona, divide ngokuthi mawungaki phela nje. Sithole i-answer yakhona. Yini i-average. Class average mawubuka iripoti lakho lasesikoleni le-grade, class average ikedwa amamaki enonke eklasini adivide ngokuthi bawungaki eklasini. Asibone i-example yaloya taxi driver-ke wamakhilomitha. So I-add-a-ke 253 plus 227 plus 242 plus 182 sesiyophuma kweyesi-20 laphana. Divide ngokuthi ziwungakhi? Ziwu-20. Divide ngo-20. Masisi-add-a those numbers eziyi-20 sithola 4272. Singidivide ngo-20 sithola 213.6 kilometers per day. Kusho ukuthi on average lo taxi driver utravela amakhilomitha awu-213.6. So uyakwazi uku-estimate upetrol ukuthi udinga upetrol omngaki. Bese sibona i-median. I-median i-middle value. So wathatha wonke lama-values ayi-20 siwamise kahle nge-order manje. Ekuqaleni ubonile ukuthi bewame njenge-disorder kunabo-50 kuzo-20 kuzo-40 kuzo-8 sesiwamise nge-order manje. Nayo encane lana kuyafika le khuphuke njalo. Angisibhalanga-ke zoyi-20 njalo. Bhale nje ukuthi lena esi-10, esi-9, esi-8, esi-7, esi-6. Lena esi-11, esi-12, esi-13, esi-14, esi-15. Manje maziwu-20 ley'namba kusho ukuthi kuna-10 ngapha, kuna-10 ngapha. Ayikho-ke phakathi nendawo. Ngaleyo sizathu-ke sothatha unamba 10, 207 nonamba 11 siba-add. Manje ngoba bawu-2-ke sibadivide ngo-2. Sothola-ke masiba-add u-422 sidivide ngo-2. Sithole-ke ukuthi i-median u-211 kilometers. It doesn't matter-ke, ngiyagcizelela lo. It doesn't matter ukuthi u-211 akekho kuleza y'namba eziwu-20. Kodwa kusala i-calculation yethu ithe i-middle value la 211 kwaphela. Singaprova futhi mawuthanda. Asuke ku-207 seku-211, 208, 209, 210. Right. Sihambeka u-3 safika ku-210. Asuke ku-215 sihlele futhi, 214, 213, 212. Sihambeka u-3 ngapha 3 ngapha. Kusele ngapha sithi-211 nangapha sithi-211. Yiyo-ke imindeni yethu. Bese sizoza-ke manje kwi-mode. I-mode is the most commonly occurring number yene-highest frequency. Right. Ngenhlanhla-ke mabili ama-modes. Ayidingi ukuthi ibe yi-one mode. Sometimes aba-2, sometimes aba-3. Kule case lena mabili. U-205 occur ka-1, 2. No-225 wenzeke kayi-1, 2. Kusho lezinye zikayi-1, 1, 1, 1, 1. So-ke mayina-2 modes sithi bimodal. Mayina-3 modes trimodal. Nangaka ama-mode ethu mabili, 205, 225. Kodwa kube zonke bezi-occur only once, bekuzothiwa there is no mode. So sometimes there is no mode, akusiyi-forced ukuthi kufanele ube ne-mode. Alright.